Bismillahirrahmanirrahim. Pagi. Nah ini San Mori, kesiangan banget gua. Semoga lo pada sehat. Mana ya? Gue sih mau nyari kopi, tapi gua kesiangan banget sumpah. Tapi alhamdulillah gua ngegas dulu, ngilangin semua penat di hati, di otak dong. Udah mulai rame sih. Jadi udah beberapa minggu ini gua nggak pakai Ninja. Nah ini gua tes dulu sebelum apa? Sebelum jarak jauh. Jadi rencananya gua mau ke Bismillahirrahmanirrahim. Kita gas coba. Asik. Jadi gue mau kok tiba-tiba mati. Nah gue nggak tahu nih, tiba-tiba mati nih. Coba tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok tiba-tiba mati ya? Ada yang aneh nih. Bukan mati kan? Jadi kalau habis dikebut terus tiba-tiba mati. Coba tes lagi. Kayaknya RPM rendahnya jelek deh. Ya udah, gue beli bensin dulu.
Terus habis itu ke bengkel. Wih, ramai banget, ada apaan? Huh, tadi hampir jatuh gua. Jadi tes dulu, tapi gue isi bensin dulu karena bensin gue udah tiris, bro. Alhamdulillah tadi gua nggak jatuh. Udah panas ya, panas banget. Nah, gue coba nih RPM rendah. Oh enggak,
Ya kita beli bensin dulu. Gue sambil ngetes motor sih. Keren banget kameranya. Oke, kita isi bensin dulu. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Papi Putri Family. Oke, bye.